tuturan satu isugih teken itiwas. Isugih ngapipis nanging demit pisan tur iri hati. Tur sibuk aja anak lacur. Itiwas mula ia tiwas nanging ia melah solahne tur sing ten sibuk. Ia sesaine ngalih sang ke alasi lakar adepeuh. Sedek dina itiwas ngalih api ke rumahna Isuge. Ditu Isuge ngomong, tiwas alang jep sang kutu benjep bangun pe bahas disuade itiwas ngalang kutu. Ia mulai turnyakan bahasa di rumahna. Isuge masih sikan man ia kutu aku ditu lantas ia ke rumahna itiwas ngideh ben bahasa yang disuruh menjakan. Buen manine itiwas ongkonge nempo padi teken Isuge. Itu itiwas nempo padi nganti sanje bangun upah bahas adronjong. Itiwas mulih nyakanang bahasne. Sedek dina anu itiwas balik ke alasi. Ditu saged ada kidang ngongkong itiwas nyeluk cekneh mare bait limane. Gitu kidang ilang uli ditu hidup itiwas ngelungang ditu lantas Isuge mentakon, itiwas dicu caiman selaka liu. Itiwas mensaut, gila alasi ada kidang ngongkong tiang nyeluk jetne. Ditu saget ada mas teken selaka mbok. Buen manene Isuge ke alasi nyaru-nyaru ngalih sang gitu. Lantas saget ada kidang ngongkon ia nyeluk jetne. Isuge liang nyeluk jetne ikidang. Isuge ngeling ide tulung sampainya di panggung ia mare lebange. Itu awaknya telah metatu pegang mulih sampainya di jumah ia dalam mekelo gati. Nah tu upah anak lobe tur iri hati.